ia ia le tua i le fiafi me naona au lia mai fo'i le lofa malenga leo le tua le naona te file muina mai lo soifua ma lo neiola ia fa pe naona fa fo'i ele viinga ma le fa'atai tau mo no mea i lo tanto te sili ma lo soifua manuia pa talofa toi fo'i le tanto pulenga o le Global Kingdom TV ya mai se fo'i o le sunga le whengainga o lo o ngafa taulimaina ia le unanga i lunga fo'i o penga tawhailangi ia mai se fo'i le whionga whalatua ia ma le malo le pulenga a vea pēm whamnianga ia le Global Kingdom TV i lunga o penga tawhailangi i tawhaifia o Samoa ia mai se fo'i o atunu i fafo ia Baptai le atua no waulia mai le nei fiafi. Pol nei foi 𝐿𝐿 e lona lua ia pol kalame o le molia le ava. Ua whapenao na whataunuina e tusai foi ma le nei ava noa ua maua i lunga le nei o nanga. So bea le nei ava noa ma le nei tulai whawhailoa i atuai so se tasi. O lo mwhaiona maua mai e le unanga le Global Kingdom TV i le nei o fiafi whapenao na whamaloa toi foi na ua whai foi a ngā luenga le vaiaso ia mai se foi o le nei aso sa vitai tunga iai ia mwhapena foi o na whataunuina tiu te mwhaiva voi tono ainga ia mai se uauna le atua sa whapenao na tawasuina mai le ipuvai o le tala lei I le nā vaiaso se iaulia mai fo'i le nei vaiaso I le lofa maleanga leo le atua iau maua le nei lao lao ia vi ai le atua maua I fo'i se sao I lunga le nei pol kalame a vea ai mo lio le ava ma whamnianga e le ngata I le urungalii ia po tono le ainga tono le ngā luenga le atua tono whalewhai ngā luenga ia tono fo'i o aonga po whea lava o lunga o ala tele vave ia le atua whaatai mo le nei avanoa o le awhapenao na whaia se talo ia ma amata ia le tato pol kalame le nei fiafi ma maua I fo'i se whasoa mai le fionga le tua e tō matawina ai lo soifua ma lo wola whalenganga au tato iai le nei la lo langi e le tu mau ia whaia se talo tato wifo matalo tama fa foi le viinga I la ufio pe nao na maua le nei avanoa we saunia ana le se noa la ufio e le ulia mai le se noa foi lo finangalo lofa ma lo finangalo paia e le mfaiona matala mai faitoa fa pe nao na faonga inai soifua ma le ola uauna o le tangata ya o maua pe aso tutoe talo tama whapenao na luelo mana nga paia I le nei pō malungo le nei ala ata whapenao na pai atu I se loto se nganga ia whamalo sia se tangata ia lui tawina fo ia whamanatu ia whapenao na whataunu lo finangalo ia I fo I se tasi o lo whapenao na whapolongaina I se meo leo langa nei po tuina nunga o le whasausile o le loto ia po le alava talo ia ngausia le amo le polonga nga ioe nga ngopoia I nei afiafi la upu wa la upu e le foifua whapenao na au maia se selenga I le malo le tua au maia I le falseito ma whapenao na whatapena I la ufio ia matoia wina tu fo I tangata ina iao ngao na so tutoe mo le viinga o le tama. Nia I le unanga, le Global Kingdom TV, ia mai se I la tau o lo whapenao na tutu whatasi o uauna, ia I lo wanga le lei, ono le suafo Yesu. Amen, amen, amen. Ia le atua le ne viafi, toi whatalofa atu I la tau uma o mwhaiona maua mai nei unanga, ia malole, langia ma lol fo lau muia le lofa malanga leo le tua ia bia le li al ne viafi pe nao na
pena ma vai fo i le atua i le nei va yaso ia ma whapena ona whasaundia ai fo i se whiau pena ona whamanuia iai loto a tonu e le umi i o le umi o le taimi e whatanga i le atua le nei fiafi i o le talo ia mae on whasoa le whiau ia mae a fo i on whapena ona whataunu le finangalo le atua i lo soifua malo nei ola ia e tele eiso na viinga Hallelujah. So, ole ne viafi o lo fautalaina ia le whiau El Shaddai. El Shaddai. O lo whaungaina maile ngana e peru e whapenaona fautala ia le whiau mo i tantou. Wa le whiau o lo whapenaona au mai tu tonu o le tuso kenese. Kenese lo na matau po esful malfitu. Tasi al fayupu. O lo whapenaona au mai ai ia le whiau taua i ia mau ai fo i se whamalo si au mo i tātou i nea fiafi. Kenese lo na matau po esful malfitu. O lo na fayupu mua leo whaitawina. Whamai o leiva se fulu ma leiva o tausanga o Aperamo. Na faali mai ai le li ia Aperamo. O whapea mai foi ia te ia. O au o le atua e ou le malosi o malava. Ie savali o luma. Ma ia sa o la wamio. O upu ia o lo tusia e mose. I tutono le tuso kenese. Ma whailoa mai ai se whiau taua i na whapenao na whailoa ai le atua i le whengainga tua i a Aperamo. Ai ai taua i manatu to mua e tauna whaimwhawai mo i tātou nea fiafi na ia. E peo le aunga leo le whamoe moe i sos whiau. Te le tonu o lo o nofisilfia ma malama i fo i au auna. O lo o alanga ina le fionga le tua e le isi mea taua na i lo le malama o le tangata o lo momoli ai whiau. Le anga malama ma manino le tangata o lo momoli ai whiau na au mai e le tua. I o na au sia leo le mea ua whapenao na au ina mai e le tua lan whiau. Ina ia whapenao na whamluia le tangata o lo au mai ai whiau. Ia mwhapenao na whamluia fo i tangata e whalongo i whiau. So the key is the overlap po o le malama o le tangata i whiau o inaeta atia i whinangalo le atua. E le tio fo i tusia mawhatanga i le atua le tusia ina o le toilo minga o le whengainga tuai i le ngangana eleni. O na iei vaenga o le tele o le whengainga tuaina tusia i le ngana e peru. A iei fo i nai vaenga i titi na whapenao na tusia i le ngana o ramaika. Ai, e iei teimi na whatawhel nu o le tua, whapupus whamtalanga. I le tawheanga i lalo Papulania i teitainga Nebuchadnezzar. Ia mawhauau mai ai lalo i teimi o Persia metai se ia whapenao na tasi ia i la tau ia Persia i le vai tautonu na whapenao na mae ai le fitus fultausanga o le tawheanga. Ai na watoi foi mai le nu ma whapenao na toe fausia le malu toe atia ele ai ma toe fausia ina pā o Yerusalema ma toe no foia le ai pa ia. Na iei teimi na whapenao na mawai atu ai foi le tulai mai o Persia, tulai mai le malo eleni, pulela langi le nava i tau. Ia ma whapenao na whangana inai tangata sa i lalo le pulenga eleni. So au fia ai foi la ma tangata Israelu. Lela sa iei le teimi na toe manatu ai la tou sa ngafa tauli maina le fionga le tua mal tula fono i nava i tau. E toe whapenao na toe tusia le upo le tua mai le ngangana e peru. I le ngana e leni ina ia whawhaingofie mo tangata.
faitau matangata whalongolongo I le o ongo tula fono e o ai le tamaititi le titi. Le la na whaongaina I le ngana I le ni lona ngana whaingofia ta o le 𝐿𝐶𝐿. Ma whapena ona o moli ba ia le fionga le tua e pe o le winga na o manatu ne ia fiafi. Ina ia mo moli le ngana mala lama. Ona e fina ngalo le tua. Ina ia malama so stangata awa e au ile upo le tua I so se la sanga ma so stangata ile nei o langa ma le nei sa valinga o lo tanto iai so o whaatai le tua ona e manatu mai le tua e o isa iai teimi le manatu e tangata le tua aena manatu mai lava le tua ma sa ili mai le tua te lo teimi e tatou te whalongo e la unga o le tua o le alofa lava ia o le tua e le lei o le tua e alofa ma whapale sa o le lei I le tele la o teimi e pei e ngalo ai le tāua o isi fo ina tūro le tua ma isi mau whailonga o le ngā ioia le tua ilona nā tua characteristics of God po fōlinga va ai o le ngā ioia le tua ilona nā tua I le teimi ma le teimi mai le whenga inga tua I se io mai fo le whenga inga fau o le tū le langa o le tātou te tala noa I le tua e alofa and at the same time o le tua lea o le tua e tosa o le tātou te tala noa I le tua e whapalpale a e tātou te tala noa fo ia I le tua le tasi o I o le whamasino pe a soli le tangata lantu la fono o le tātou te tala noa I le tua o I o le whaola a iei teimi e whapena I ona tulai mai o ia e solia o na fili ma whatama ia o na fili I le teimi e toi e fio mai ai o I o tamai ma moe pe o na tātou I loa I na o tātou soifua mai mo tātou o mai le nei lalolangi le nei o ngā tupulanga I oe na wina mai o ia I le fio mumua mai e sau e alu I le santauro o le tūna e tātou te iloa o I o le whaola o le tū o I o le mamoe le tamai mamoe le tua na te ave ese anga sala le laulangi ai le mutaela ina le tua le tātou te wauna mo tātou alanga ina ma o ina ma launga ina I le aso ma le aso e ai le teimi e whapenai ona a fio mai ai o ia e le sau o le tamai mamoe a sau o le leona o le tua ingo yuta e sau e whatama ia o na fili e sau e whapena ona au mai to tonu ia le vaengo to toe o le nu o le atua e pe amal tasi o vai tolu I le teimi o le puapuanga ma whapena ona no fotupu I le no fali o tavita o lo avanoa I le teimi nei a o lo manai la ma tātou melea ai o le tāua la I le teimi nei ona o tātou le nei le teimi o le ekalesia e pei o le manu I le vaai a perfecta I le whenga inga tuai. Ai whaafetai le upo le atua e manino lava le fionga le atua. E sanatia I le whenga inga tuai le kalesia le ngai taua le kalesia o le melilo. Tātou te whapenao na mai tawina I tutonu o le fionga le atua e maisi o le whenga inga tuai. Sa tau su e matau sa I ili perfecta. Ma tau whatulanga tonu le teimi e fio mai e mesia le tala noa mai e profeta o le whenga inga tuai. Ma whatulanga le teimi o lona maliu, ma whatulanga le teimi o lona toe tū, awa e tasiale mea na o lato wa ai mai ai. O le fio mai o le li e sau e whapena, o na whatulo na malo, ma tu sa loto nu o Israelu. I le lalo langi nei, ai misi ai la le teimi o taua, le teimi le nei, o le kalesia ia e whaatai le atua o lo maua avanoa le o tātou au lia ma le nei au ngā tūpulanga whaatai e le filifili le atua mo tātou te whiola I le teimi o Abramo tātou te whiola I le teimi o Mose tātou te whiola I le teimi o Tabita po teimi o la wapostolo e nā tofa I le atua ma tofia tātou e le atua ma vavae se ina mai tātou e le atua I mo le teimi le nei. So le la tāua,
We want to preach, we want to teach that this same God, God of love, is a just God, and a faithful God, and a righteous God, and a loving God. I le savalinga o lo tanto iai, ma le folonga o lo tanto iai, I le nei taimi o le savalinga. Ato e tautulituli ale amatanga, ina ua whapenao na au mai e Paulo il tusi Roma lona mta upu e malu, au lona foi upu e luas fulmal valu, ma lona foi upu e luas fulmal eiva. Whapea ia fiaunga le atua I le apostolo o tanto wilo foi e ngā lue le atua I mea umalava mo le lelei whatasi mo I lantou o e walo lofa atu ia te ia o e wa valawina I lona finangalo. Awa wea silafia e ia na mua, wa wea silafia ia na mua, na ia tofia na mufoi. Ia folinga I lantou I lona alo. Ia folinga ia te ia. Ina ia vea o ia maulu matua o lea uso e totele. E ila ta ua leanga o leto e tali ele. Ele foi upu e luas fulma le iva le mele o lo ta ua ele foi upu e luas fulma valu. O lo fai mai vapeltania to those who are called according to his purpose. So the question is, what's God's purpose in his work that he is doing? What is God's purpose in foreknowing us and predestining us? Ile taimina ia tofia ai mawhapena I ona vai seina I tangata. Lea ngole whamoe moe leo le finangalo le atua. Na ia whapena ona tofia I tangata. Ina ia folinga mai I le alo. That's the purpose. Na laiona tofi mai tātou mai le whavavau I tutono le taimi. Ma whapena ona vavai seina mai ai tātou mai ina. I le sovereignty le atua ma le pule vaitotasi le atua. Na ia whapenao na sila mai ai e ui lava o le awhale tonu tangata e nā wai le atua whai tangata ma tā pena le wala e la vea I mwhaola I tangata. Se o lava I teimi e tatula I tangata I lunga lau ele ma responda tu I le atua e ala I le wala aua le atua I le upuna lea. Ta ua le tala lei. E le ngata ia na ia whapenao na whalongo atu le upu ma whalongo I le malaau a ia folinga atu ia te ia. O kil na I le viafil nei na ia o tātou maua. A ia se isi mea e mo mia no tātou whatau waina le nea viafi. Ia folinga mai oe I le atua. Ia folinga mai le alo because that is the ultimate purpose in why God created man in the first place. E leo se isi lava mea. E sili atu lo na maua lunga o le folinga mai le alo. Na ilo le oa ma le tamau ainga ni taimile nei. E sili atu le folinga mai le alo. Na ilo me alofa le ngang pa iau te lofa le aina me alofa. E sili atu I le folinga mai le alo. I se isi lava mea I le olanga le nei. E o ai le langi, whaptai mo le langi. E le o le langi le focus. The focus and the ultimate focus according to the word of God o le folinga mai I le alo. Leo tato iloa e ta pena I le tua me alofa. Mo le mafuanga o me alofa o le nganga paia. Ina ia atia e le kalesia. Ta pena I le kalesia. Ta ulongolongo I le kalesia. E vai mai leo po le tua. E saula le taimi mawai ai. See? But the purpose why God created man is to become like him. Is to become or to be conformed into the likeness of the Son. So lela, e sao I lei upua a mose I kenese mbomua fai upu e lua sumalfitu. Ina uwhapenao na finangalo le ai ngā tua le tamale alo malanga ngā paia. Let us create man
in our image, le image o le atua, o le whatusa o le atua, na ia whapenao na whausia inai tangata o le taua la leo mea. Na ia whausia inai le tamaloa malvafine. La me ngā lainga le whainga o le tamaloa. La me walaina le lava na o le tamaloa. Ai a whapea vo e vilfili le tua e whainga o le fine. La me walainga le vilfili le tua e whainga o le fine. Leanga e mo mie, a whai e mga o mie e tangata le atua. Ma e whai mai e le eise me e whai ngata e le atua o na whai. Se whanu e lava ala tamaloa e na te whaia. E whapena o na whamalosia e le atua, whapulaina e le atua, whatamau aingaina e le atua, whapena o na lui tawina e le atua, whau e le atua, whapoto e le atua, whangangana e le atua, whapula e le atua, ma tele uma o me uma o le lisi o me whai e le atua, whapena whaila le fine. I know God did not create man in that way. Na whapena o na whaina o tamaloa, pe na whapena o na whilwhili e whaina o fine. Ai na manao le tua e whai whakasi lua lea. Tamaloa whawhine. Tamaloa malfine, man and woman. Leo le alu umala, leo le alu ai tele o vaenga o le mechanics o le tu lea malona tulanga o lona o onga. No dai va se vaenga o te tango e oto mai na ia whaongamo le tatou mta upul nei po ina ia whapena. Because over here we have a God, Father, Son, and the Holy Spirit, le ainga o le tua, le testol paia, ua finangalo e whapena o na whausia ina le tamaloa malfine. Ai whai mai, ua whausia ina I lona vatusa. O lela e, whai mai le vionga le tua ina o tala fo e le tuspaia, to e whalau tele mai ana auna I tele o teimi, lea teimi ma lea teimi mai lava, I whenga intuai se o mai whenga inga fau, se o mai teimi o le kalesia, ma sa wai ina o mai ai tātou, ma le tātou ngā tupulanga. O lo whai loa mai le image leo le atua, I fōlinga vaai o le nātura o le atua e mawhai o na whanawina, ma moli mawina I leo langa o le tangata o fōlinga o le atua. Characteristics of God, o fōlinga vaai o winga o le atua, o fōlinga vaai o le nātura o le atua, I le tu o whasoa mai e le tua, langa iei baenga o le nātura o le tua, I le whasoa mai e le tua, e na o le tua, e patino iei baenga, ua whapena ona relate mai e le tua, ma tufa mai e le tua, ma whasoa mai, e whapena ona whisota iei le tangata ma le tua, ma ia whapena ona ausia le whamoe moe o le tua, ina ia fōlinga mai le tangata I lona alo, the image. Ya beta I leu tato I lo pa ulu tangata mfale tonu tangata ia la teimi e tau mawhai el tangata e whafolinga mai a le tūle o le tua taipei o le lofa. A e pangale aluai le lofa o le tangata whale kongu fo I le skai me alu le lofa benga e whalongo I matua inisio teimi ai le fai al me leo te leto e lofa ia te oe, ai le fai al me leo te leto e whapea al me le ia te oe, wa mata o na sau ia inga le lofa, o le lofa ia le tangata, e conditional, ai ese mai le lofa o le tua, ai mawhai o no la ina le tangata, e pangale le mawhai wa maintain I lalo le malosi, ma le poto, ma le atamai, ma le ilo tangata, unless e au mai lalo le, o le whamalu malunga o le meta o le agape o le atua, le lofa va le atua, e mwhai ona sustain le lofa va tangata va di teinga, o le lofa va tamai, le whanau, le ata o le store ge love, o le lofa le ua tufa mai e le atua e lofa I tamai le atali ma lofa tuai le atali I tama lofa tuai le fine I tina e lofa tuai whanau I matua e tufa I le ainga I le lofa lea ai e taimi e le mwhai e ona mautu le ainga I le lofa lea leanga ua lea umai lalo whamon malunga o le lofa e maualunga atu e taua o le agape
ina I mawhai ona sustain nei le lofa lea. Ai ai foi taimi e whapena ona lua i foi le lofa whale ungali. E whetufa i ai la ua I le romantic love e ta ua le erotic love. I se tau whapeltinina. Ai o le eros, o le lofa lea whale ungali. O lo whapena on tu whae ma ngai ai taimi o le taunga le mu. Ai luka luka lo le taimi whapena ona vitaia in vavita uli. A matalona le ngā pātia ina le lofa lea. O na iai lola ia le o le meana o le taula malama o le sialesi ma le tustusi lima o le sialesi ma le whaaleanga e leisi o leisi. A o le unga li il me lea. O umana ioe, o umana whaitau tinonga, umana whaifengainga. O isi unga li e malepea I kase vaiaso kwa umana whaipoipo malepea ia na vaiaso o isi ngal masinga le ume o isi ngal kausanga. E awa maita unga li I neipo. O a mailo ta inga nei po ai mafua na le mafai ona fa mautuina le ungali le lofa lea o le spoiling mai le o le characteristic o le tua le lofa la vai e pe on vai mai le o le tua. God is love, God is agape, ele of my God is storge, ele of my God is eros. Ele o fai mai foi God is phileo. Wa vai ta u le pole tu le ngana ia le o mai tutono le pole tu e tau fa mala mai le se sengo mea. Ia male lofa male fa so mai o le tua mo tatou. Le fona le fai on tu mau le lofa fa le wo e tau o phileo. E taimi te fai el mele lei la wo fai mai fo e la wo mele lei ya te o ai o lo I taimi wo le to e fai me la wo se me ya te o ia mai fa pena fo na le to e fie wo ai uma foi malo to e fie wo uma fie tala noa e le ko e fie fa pena o message ai le ko e fie vai se tala o ful toisia le nga ele ma fai el fileo ele ma fai ele lofa le fa le wo ona sustain le tangata I le maftanga le a pe a unoa malalo le whamalumalungo le a ka pe tō mai le tua. E na te fusia alo whaia. E whamautua I le lofa whalamatua I le whanau. Whamautua I le lofa whale umari. To e whamautua I fo I ma le lofa whale wo. They will only be sustained only if they come under the enablement and the power of the love of God. Le tau ai le lofa o le tua. Vai po I le lofa o le tua I le luongari. Vai po wa fatanga le lofa o le tua I tutono lo wainga. Vai po fatanga le lofa le o le tua I le lua matanga malawo. Au le tau ai le anga o le ua whaia tamalo malfine. Malfina ngalo le tua. O ila ua ia o le a whailoa tuai falling of aia ia mawinga ia o le atua I le lalolangi as they live on earth, as they multiply and as they are fruitful on the earth and prosper o le a whapenao na whaila ua mwhamlianga e whailoina tuai le ngata o le lawhanau aia whailoa tuai tangata umo le a populating a lalangi for linga ba ai o winga o le tua le o toto I tono o le tangata ma whapena o na mawhai o na maintain ala I so swani le tua so lela e ala o na taua ia le role o le tamaloa ma le role o le fine o na tula mfolinga ba ai o le tamaloa ma winga o le tamaloa e mai se foi o le tulai mai o le fine I ona falling of aia ma ona winga malana ngā yoinga le anga iei mea tā ua ia ua whapena o tā pena ina le tua I to represent God Himself in the world. Ina I mwhai on whapena o na I loa le tua. Ni mwhai on whapena o na I loa le tama, le alo, ma le nganga poia. Ia le vaenga o lo whasanga tau. Nela le on whasanga tau ti Apollo. Le anga woiloa le o le mafuanga le na le on whai e le tua le tangata e pe on tatu waitawina romal na e valu lua valu ma le foi upuloiva. The purpose of the Father is for man to conform unto the likeness of the Son.
le ia folinga mai a te ia o le ua toe maua le image lea na whapena on mabulu e oina iai pēr i tangata i teimi o le pau o le tangata e wale toe tusa ma le teimi na atoa i tangata ma perfect i tangata e uno ma le angasala o le le whaptai le alo whaptai le atamu lo na lua na whapena on na sau e ustai e ule ustai le atamu mua o le ua ustai le atamu lo na lua ma whapena on sau nia le wala mo sos tangata e o lo iai le opposition o lo iai la tau o lo fasanga tau mai o ai o le ti apolo ma le tasi o vai tolu a ngelo pa u o le e fasanga tau mai ma o lo whapena o na ngai o yatu i tangata e o mai e whaleanga le image lea e o mai e whapena o na whale le lei ma whapena o na sui fōlinga va ia o le mafuanga na laiona fau ta maloa fau fo il fine o ka ngofi ve su ya e ka maloa e sui ka maloa ya folinga il finge e wo mai foi ma sui ma finge ya folinga ma maloa ya ele ma fai e ke fiu e ka fa fa fangi meia ele so ta ya la ele ma fai foi e ni unga li ta malona fa penao na tausia sta mai titi e fa penao na tia e mai il taimi o le leititi ma matua I vai ngā confuse ai o le tamatiti e whapea po le almo wala I whapea ia ungali ia ele o le creation ngā le atua ma le mea whapenao na influence ai fo I to tele o tangata I la tau I to tonu o mei o ata ti whanga ma I la tau e pepese lau iloa ua tangofi masui le image lea aisea le ngofi me whalongo I te Apollo ua fai me whalongo I tuina naunga o le tangata ua fai me whalongo I le vasausili o le loto mai ua whapongi saina I le angasala o le tūlea o lo whapenao na mōli mawinai le tau mawhai ai o tangata e whai le mea leo lo sau malfili o mea la le teimil nei ua to tele tangata o se ai o to tele tangata o whale tonu e foi o lanto mawau fau ma tangofi masui lantou mai le mea na whaia e le atua I lantou mai le amatanga ma o lantou soifua mai ai to tono a inga so le ese le au le lei o isi kama ese le au le lei o isi kenge ai ua tangofi masui lantou ma le fōlinga mai ai lantou au fōlinga mai e seisi mea e leo I lantou e leo le tāua na ua misi e I lantou le aunga ma le whamoe na la iona whai e le atua le tangata e le no whai ai tantou o lo whapenao na tauri maina le upua le atua le ngai le lau ngaina e le whapolkiki me lea e le lau ngaina ma o ina e le whatemu kalasi me lea ma I lantou I tono o le sau whainga wha kominisi po le alava le ai o le ngā luenga whai ma le tiute whainga o le tangata o le atua e ngafa tauri maina le upo le atua ina iau mai tonu le mea lo tono le fionga le atua au lela e tatou te loi ina ua pe nao na o mai tatou tusi filfilia I le pol nei o le kenese sumal vitu kenese sumal vitu o lon whai upu mua fai mai e te risau I su fitu lea e ilo na matanga lea ngai tāua lo na matanga fai mai no fai loa lea tua ia Abraham o iai o ilo na nuu malona ainga a o fitu lima on tausanga tulai sau e alu I nuu o lea whapenao fa sino ia te oem whapenao lea umai whapupu tala tulai Abrahamo ma whapenao na alu esen tua lo na ainga ma ngai e loa ma fola watu na fai loa la le atua ia teia ma whapenao na ia ile fesili pe na whapewheo le loa e Abrahamo le atua I nā vai tau e mwhaina e tau so e le titi tua poin whiola I te meo Abrahamo e manga mia I lau tau toi fo e toi whai tau leo ngā tūpulanga na o lo I tua ato Abrahamo mai lon tamā se iau o ia noa leanga e o la ifo Abrahamo so leo le whiola la wali inga e o la ifo Abrahamo la e o la noa o le whiola malang whanau leo e ai malato whanau o leo o mai e se iau o mai tamā o Abrahamo o ia le na o I lantou ia na o lantou whapenao na soso antele e maise le lantou nei le lalolangi tuai na umaia le mori mawola I le ngā tupulanga ma lalolangi fau le e o la ia Abrahamo
le anga po amole fitu sumo tupo tausanga Abramo o la ola pe noa so taua na elo inalo te via tala noa na failoa le atua Yahweh revealed himself to Abraham. E whapenao tu la ialu nuku o whapenao ta pena le atua fitu 5 tausanga. Whai mai leo on to e whailoa voi leo le atua ia te ia o se isi o lau whanau in ta upana e sumalua to your offspring. E tala noa nga i le whanau o le a whapenao na whanauina mai e Abramo from his loins. Mai totonu ia te ia. Adua ila ia lea ili steimi to e whailoa ile atua ia te ia in tau pe sumal tolu mai ina walu ese loa ia lota ona whailoa leo le atua ia te ia longo winga tau mai ai o le umi o le whalavelave o lota ia ina taimi mana tausanga o le umi foi nganga poloko o le whalongo ma le vaai ma Abramo i le antua i le nā temi awha mai na walu ese lota lenga i le vetu le atua awha mai na walu ese lota na whailoa le atua ia te ia God appeared to Abraham te mina i le suielo na ingoa ta po sumal tolu ma whapenao na whai mai siai au mata mai tultilo sae tonga sifo matu masau te whai mai o ele na whapenao na vatu ia te oe malau whanau ua whapenao na whamanuia atua i le atua ia te ia o mai ilu tau po sumal wha ua whapena foi o na saule au na le atua o meki sa teko e whai mai o le ostau langa le atua o le tupo salema wha mai o le tapuai i le atua e tapuai le atua lea the God Most High El Elyon o le teimi mo mua leo wata ua le swafa leo le atua o ia o le sili ese ai fai mai o whailoa mai lana au le ia Abraham ia ona whailor sfurua ia Abraham o leanga o ia whailoa tuai le ava Abraham i le tua leanga o le tua na whaion whatoi lalo Filipo tupu ia na o mai e whapenao na whatoi lalo ia le latou na vea whatanga tautawina so toma manu ia watu ai fo i malota malona ainga au le lau toe la vea ina mai mai on to e fai sua ile o tamalo lea o faloalo male amana ia male fapenao na ave olevi inga e tatau ile tua because God provided man must acknowledge God's provision man must acknowledge God's enablement man must acknowledge God's sustenance o lo fapenao na fai lo mai na o man tau po suma lima mai ele fionga le tua na whamoe ngase le tua ia Abramo ai fio mai le tua mwhapenao na whaia le whengainga mwhailoa ia teia ela i whalinga ma whapenao na e te i whala Abramo i lunga o uman whaia le tua le whengainga e ila le tāua i nā leanga o le whawai ia le whengainga ma Abramo aolo na whalau te lenga la le solo mai tonu i mta upo e sumal vitu lela e o mai i mta upo e lua sumal vitu fai mai leo le avionga le atua ua iwa tausanga o Abramo e tau mai ai fitu 5 lenga whatoa wala awai iwa le wai ai i sumal vitu lea taupo sumal vitu kenese ua pe ama le lua sulfa tausanga o nofo Abramo i tono kanana ua whapena foi lao na lua sumal tausanga e le vai ala Abramo ia le pepe folfolanga lea po le atalii lea po le offspring lea na fola mai e le tua i ol taupo sumal lua ino fai lua le tua ia te ia e whai mai leo le upua le tua i na ia whaali mai ia te ia ma whape atu ia te ia o au o le tua e ada le malosi malava o le tua e ou le malosi malava lela wala yo na fai ngolta to por kalamel nei po El Shaddai denga o le tau fa pula mai ai le tule o le tua o lo fa penao na finangalo e fai loa mai ai se stangata na fa penao na fai loa
tele mai ai nā tūro le tua, ma tele ai swafa le tua, na whai ngoina ai le tua I lona taimi. O le taimi leo Aperamo, o le taimi o Aperamo, ma le tamao leo whatua tua, na whape nao na mawhai o na ia maua le whamanianga lea, ma ia maua lea wanoa lea te tala ia lea tua. Na ia whai ngoa ai lea tua I nisi swafa. Ai, na ia foi taimi na whai loa me lea tua ma whai mai o lon swafa lea, taipei o il tau pa sumal victu. O ilai, tatou tilo ai. There are two ways that man can approach God, or man encounter God, is that God encounters him, or where man prepares the way to approach God. Lele taua ia tatou. Lenga o le au mai el tuso kenese lo na mata upo sumal viti. O le tua e o le malosi malava. A tu lai le ngana e Peru. El Shaddai. El Shaddai. El lo na winga o le tua il Samoa. It means God. Aya fa winga la I le swafa le o le tua. El, God, o lea tua, fai mai o lea tua e malosi. He is the strong one. E fai loa mai ai le tu o lea tua, o lona I tu tama. Lea nga yeila tau o mele si tau tatala le titi mele. Over here, God reveals his fatherhood to man, and especially to Abraham at this point in time. Ua fai loa mai ai ele ngata o ia ilo nei tūlea, to e tau tuli ai mafuanga na la na faita maloi le amatanga. Le hanga o le tūle o le tua, a o le si afa o le suafa o le tua le failoi, El Shaddai. Shaddai means breast. E failoa mai le tu o tina. O ila leo te mana o te wau mai ai a vaenga i lua ina o sapiliki le suafa leo le tua. O te mana o ai, mai o fina ngalo ai le tua I e whailoa mai lo nei tu lea whaltamaloa I o na winga whaltamaloa. Ma whailoa mai lo nga winga tina ia Abramo. Ina ia malama ia Abramo. There is a masculine side of God in his name El, and there is his femininity. Ile tutina leo le tua. O lo whailoa mai ai I le vaenga leo lon swafa Shaddai. Means breast. E fasino nga I le tu tausia le tua. E fasino I le tu whapenaona. Whapale pale ai le tua manga malua ai le tua ma whapenaona au mai ai le ma whana I tangata. Ma au mai ai le file mua o tangata. Ma au mai ai le tenderness o le tua. Taipeia o le tua o tina. E whapenaona ngā wai e whapenaona, whapelpele me whapenaona aui ma whana ma au watu I a whamalosi o le tutina le tūlna o le tua. We are talking about a God that has created man in his image to be representatives of himself in the world. Lela e whailoa mai ai I foi upule tasi mai o teimi momoa le vai stele o teimi o lo whaonga inai I al swafa leo le tua pato le teimi momoa le aisea le hanga o le iai whawhika uli leo o te iai ma Abramo I teimi le suia lo ngai ngoa o le whatoa sui e foila I o le te taua I o Abramo e o le a taua I lo Abramo, a great exalted father to a father of a great nation. O le ala mo whapena ona whailoa mai le tua ia Abramo I teimilia. Le ngai o mai teimilia. Was fultolu tausanga o le atali matua Abramo na maua mai le malosio Abramo, ma le tino Abramo, ma le poto Abramo malonto lua, e au noa ma le finangalo le atua o Isamaeli na maua mai a akara. Au le lefe mai, ina ua iwa o tausanga wa toe whailoa le atua ia te ia, o toe whamautu le mea na wheta lai mai ai le atua ia te ia, e leo tu au noa ina o ia le atua. Ele ua la fo ina o ia le tua elanga o le tua le ia taimi e whapena on whatanga I tangata e savali e peia ele o ia le tua ai olo ia pea le tua I silence le tua, but God is
always there, the ever-present one. The ever-present one. Le lope ye taimi o lau fōlaunga e whapenaona e fōla wai ma e whapea. I longa o amana ia me le atua. E le lopo wa tula fo ina o le atua. O te manao e whailoa ia te oe. Ia taimi e silence ai le atua. A le o whapeo tofo. Tofo ai ta ue le atua. O lo whapenaona whatanga e le atua ina ia whapenaona whanau mai ai. Se mea i le lei le anga e oesa. E mo le o ina o tātou ia malama i le ngā ioio le atua. Ma le whapenaona whatanuina e le atua o lona finangalo. Le foi lao lo ta whailoa swafa leo le atua. Pe o nau mai el salamo e. E iwa sumataswa mai. O le nofo i le melilo. O iai le sili ese. El Elion le no whailoa mai o le tau pa sumalfa. Tuso kenese. E mau oie il paolo o le ona le malosi u malava. El Shaddai. Tala noa i le atua lava lea. Ma o le finangalo i le atua e whailoa mai ona lona i tūtama. Ma ona winga va aia e peo tina. Ina ia malama i tangata. Le mafo anga na la i ona whai tangata i e to lua i le whatusa o le atua. Yo e na whai mua ia tambu mai na o tambu whai palpala e na tō mai i le iwi aso mai le tū o tamu ia eva. But e trace ai la ua o le atua na whapena o na whaia i la ua i lona whatusa. A iei la tāua ina ua soifua mai e sukeriso maliuti no tangata le upu. Na ia whapenao na sauma whailoa mai ia lona tamā lea i ona tangata. Tātou te maua i oile. Tusi o marekom ta upe sumal wha. Aolan whai upe tolu ono. Tātou i loa fwoi o fulma lima. Le fwoi o lo whapenao na au mai el tusi o luka. Lona ta upe fulma tasi o lona whai upe lua. Le lo whai tau atul whai upu lea. E lua i luka sutasi o lona whai upe lua. Fai mai wa feta la yatu o ia te ila tau. Pea o tau tatalo, ia o tau fai atu leta maae, ia pa ia lo suafa, ia o mai lo malo, ma fa wawai pele o onga mai e Yesu, o le tatalo e tauna tatalo e ona so. Ai o lo fai loa mai e Paulo ma fai loa mai ai, ava le tama, o le itu masculine o le atua, o lona i tū lea o le tama, o le atua le tama, o lo whapena, o na whailoa mai ai tātou. Au lea e tā ua mo tātou neviafi. Lea ngai le muta i, o lo whapena, o na whailoa mai ai foi, e le fionga le atua. Ia le isi tū lea o lo whailoa mai ai le atua i na wau mai e leone sumal wha, o lo whai upe sumal ono. Whai mai, I will pray to the Father, o Yesu, and he shall give you another comforter. O le au wala au i le tama, pe o te tatalo i le tama, o na ia wina maila ia lea o le isi fesosani. Wa vai le suafa o le nganga pa ia le taua ina fa mai o le isi fesosani, e taua o le fesosani. O ile fine i tama loa i le fuafuanga le atua i le amatanga. Fai mai, ina uongofoko, kasi ia tamun pai atu le atua i le ufiafia o ia ta pena loa malona veso sani. So e pe e folinga mai ai ngā. Lela e represent mai ai le ngai o i mai o le atua i lona i tutinale, ina ia whapenao na whailoa mai i tangata. Le ngai o le atua e amana ia le tamalo mal fine, but at the same time, God can use both to reveal who he is. To reveal who he is. I'll give you another counselor. Ole wingo le upun le au maina, another, a loss, another of the same kind. E le ole isi upu le whao ngā so i te tono le whenga fōi le ngana i leni. O le upu heteros, o le winga
another of a different kind. Another comforter, another parakletos, or ie sawe savali vatasimoe, umayal mavan fana ya teoe, umayal famalos, ya teoe, umayal sosani mo mia, mo oi taimio vangata. O mai lau sabalinga le via le lopo yese meo lo fa penao na ele motonu ai. Ai olo soifua ia le ana le malosi malava. El Shaddai. Olo fa penao na manatu mai, olo fa penao na ngalue mai. But fatanga o ia fa penao na ngayoi le tua. Ia ila taua i. Le anga o i le swafa leo le nganga pa ia I luma I le whengainga fau. E le ngata o le whesoaswani, e ta ua fo I fo upunga so I fo I lalo ta upo sumal whauna o le tuso yoane, lon fo upo sumal victu na, fa mai o le nganga, the spirit of truth, o le nganga o le upumoni po le nganga moni, o le nganga pa ia le refer iai. Mele mo miano tanto, maua fo I nea viafi. E so se taimi e whaonga I le tua swafa lea spirit I le whengainga fau I le ngangana e leni. E always ai au mai I le nauna ma le niuta o le nauna me vaitino I le tu le nganga because he's a person. Le ngoi o le persona o le tua. E le au mai le nganga pa ia e masculine po le tu tama pe au mai fo o le femininity. O le tu tina po le tu woman e au mai o le niuta e pe I le va e va penao na flexible I le tu lea ma le tu lea o te ofo po le ana wala inga va pea but e le te tu e le tu ai tonu I le anga e fai loa mai ai le natura ma wingo le tua I le ngayoyo le tua e va penao na fai ma familianga tama ai fa pena foi ona fai family anga tina le anga e fai loa mai ai wingo le tua e fai loa mai ai le leo le tua e fai loa mai ai le matautio le tua e fai loa mai ai le mafana fana e maua mai le tua ma le file mu mai le tua ma le malosi mo mia le tangata mai le tua le fa pena ona o mai le fionga le tua au lele tatou te mai ele tiosa au lele au mainga ele e keneselo lam tau mombua o lana fai upu le lua ina vai mai na fai ele tua langi mala langi le amtanga ai fai mai lana fai upu e lua ona ba aia le o le nganga pa ia hovering ona whenga o iai le o le nganga pa ia I lunga o le fōwhanga over. Wa I lo le ngā duenga le ngā e pei o lo whapenao na hova I le ngā ngā paia. E pei o le ngā ioi o le tū lea tina o le antua. E la kau wakus me le kau whapenao na whalau te le mele. E taimi na whapenao na whetalai malanga I Jesu Kiriso e te maua I le matai o lona mta upoe lua sumal tolu. A lona whai upoe tolu sumal vitu. Mai whetalai ngā Jesu, Jerusalemai, o le whasiotia perfecta ma whetongi maa, Ie wawina atu ya te oe, ua tele lava o mana o e whapotopoto I lau whanau. E pei o le moa ona o whatai lana toroa I lalo na pau, a e lei ma whawhai o tau. Wa vai ele o manga ele tua e pei ole ngai oi male manao mal fa no ta ingole ole moa ole makwa mole kala ngoa yai the hen who wants to bring her chicks under her wings to comfort them, to warm them, to take care of them. Afai mai e kai whapenga ona o ngā ioi mau whapena ona pulu nau ia te oe Israelu, Jerusalema, ina ia whapotopoto mai o tau taipei o moa. Ona nau e o whawhatai lan whanau whamai whapena ia te o tau. Ai pangalea e le ma whawhai o tau.
longo winga ele I loto ia Israel na loto ia le tua ele I loto ia le nu ole tua na fina ngalo ia le tua ele I fili ia tangata ole tua o le finkala ngal mea le ngai to telefia mafanga fanga kandir ngai ele manga nga o etalia Yesu o le finga kanga mea le ngai mana ole tua ele mana o ia tangata ila vai le matanga o le fina ngalo le tua ila ia failoa o le tangata ai sawai tangata soifua ila ngā tupulanga ma leo ngā tupulanga e fou ai tangata ele fou I le tua ele fou I le upua le tua e na fou ai leo ngā tupulanga but the message still the same the principle is still the same Leanga e te maua I lalo apa au o le tua o upu fatusa le malu o lo tangata le whapenao na saunga le mu o lo wola ma whapenao na sau whangai oi le manuia ma whapenao na e mawhaio na lafi mai ai I u whana le fili e whanga mai le taimi whanga mai le aso whanga mai le tu ma le tu a le lalola oi whamalumalunga o apa au o le tua ma le whamalumalunga Iova ma le sausaunga o le toto I Yesu Keriso you are vulnerable to the enemy so ia se tasio tina na whapenaona so I fua vai tau o mawai le so I fua mai ia se tasio palemia peltania I vai tau o le 1916 se yo o le tasiva lua o le tangata I ngoia David Lloyd George o te maloa lea ma o tala anga ielon tina na whapenao na whanawina o ia whamai nao ni nei vai aso na whanau mai ai al pepe al fine lea o te maloa lea na iei teimin whapenao na iai iuta I tonga vaol fine iei me na iai a utoi fialu lo na inga o na o ese mai la ia le mai me na o ai e pea male maila le vau no fonga le ma se fale mua o le me no foia tangata e fai mai o na oso fa sei maila ia le o le tau malulu ma le matangi malulu I le po fa longo atu le fine le e matautia le sau le malulu le na ia fa penao na vese ia lo na kouto ofu e fa ngai tau malulu ma fa penao na au le ilan tama le o tabita ma fa penao na fifi e o ia ma opo ia I le po fai mai al fa pupunga al tala le ina wa malama al taia wo mai tangata e saili pena yeisi sina fatia I le matangi malulu na oso mai le po I oi welese na fa penao na tau mai fine le wa maliu fine e tala atu I le meo lo fa penao na fusi mawina il fine lea o lae I totonu ina le pepe o lo ola pea mai le po malulu sa leo sa malu le pepe lea I le au I lontina sa malu le olo le pepe lea I limo lontina e le mawhai le malulu o na vao ia lo na ola fai mai na tupu mai tangata le ngoia Tabitha Lloyd George ma avea ma pale mia o Peltania I le 1916 se yo o I le tesiva lua wa vai e makaukia le tua le ngai whapenga umale ngai yoi mai o le tua ina ia whapenao na lawe ina tangata olo o a fatia mai ai fafo I le tau malulu I me o le olanga ngai malulu I le angasala malulu I me polonga I le tino le tui ngau mata fa sausili o le lotom tui ngau o le tino ma meo fei lafi ma fe emo ai mai ngai la langi e malili ai e sua malie e ma fana I lona matanga ma mawai la ngona le le ya lona taunuunga e oti ai olo saili mai o ia e whapenaona la vea I mai tangata taipei ona saili mai le tua ia Israelu e whai mai ua le mawhawhai Israelu ua lato te ena le Mesia ua lato te ena le ango aila le ango le meo o le tau o le ango o le meo le taliaina o le ngā duenga whaola
malenga wenga la vea ia le tua ina wa fai u ia le foi upul na e tolus ful malvalu o tatu tus fai tauna le na fai tau nei mai tu se matai o lua tolu foi po tolu fitu ma le tolu valu fai mai le foi upu e tolu valu fauta ua tu ua lo o to fale e fatafu na ina o fetalainga ia Yesu na fetalai e ilona nuku maole tangata o vai la fa maoningo mele langa o le to e fa maonia e tu se luka mele fa maonia e ta u ko sfuma leiba o lon foi u fantasio o il fafa vai mai al fai tanga le I luka suiva fantasio o il fafa u ala talata o ia o sila fia e ia le ayo na tangi ai lea o ia mai e loa I il was fai tau lea o le sila was fai tau o lo ta u ai le tangi o Yesu Keliso le anga o le ta ua I o il tusio yonem ta upe sumal tasina tangi le o Yesu ua tangi Yesu e se la tangi e au mai I le kangi o il tusio yone o le tangi I le taimi noti e la salo fai mai o le tangi na o loi mata he wept a o le tangi e Yesu I ese le upu le whaunga I le ngana e leni o le upu e whailoa mai le tangi au ewe longo winga e tangi malingi loi mata a e tangi tautala ma o lo whapena he lamented over here a o lele whailoa mai ai le mea tupu ina walatalata mai o ia e unfale I tono Yerusalema talanoa ta upu le aso o le triumphal entry o le teimi na unfale mai o ia o tia le asingi o le aso na tatau ona sauni ai Israelu ma Yerusalema e whawheiloa ilo lato Mesia na valo ia mai a profeta I tua I whenga inga tuai ai maisela I tuso Danielu le anga o le whamao nia I le aso le vetalainga whai maila whai upe vasu malua ua whape ane ana e iloa oe lou lava I le nei aso o mea ua manuia a o le nei ua lilo I lau ai no winga la jote le iloa they were not expecting Messiah on that day esel me ngā lun mawawhau esel expectation a o lele whai mai na o lato fata wasoi na ila ia leo ila tau whai mai whai upe vasu maltolu a wae o mai o naso le wa o mai taunu ungole po le consequences o lo lantou le expectinga ma lo lantou le tai lia le iaina o Yesu I le aso le fai mai lau taununga a wae o mai o naso e tanu ai le mea mau te e si o ai ia te oe la tou waita ia te oe la tou te si oina lava ia te oe e pui ia te oe I tuuma foi upe fasu malfa la tou te olo para ina foi oe a toa malau whanau I to tonu ia te oe la tou te tu foi la tou te le tu foi se maa I lungo le tasi maa I to tonu ia te oe a wā ua le I loe oe o na po ua sia mai ai oe no la tou le talia Yesu no la tou le manatu o le aso lea mai ese voi le mea na vanga I o la tou loto I le aso lea they were not expecting Messiah on that day ai e lolele fai mai le au mai ngai fai evangelia I o le whenga inga fau Jesus prepared the fulfillment of that event on that day na nga ia fai atu lau so o mai o le ai mo ko fai ko inga la ila nga asingi fai atu mai le asingi ua avisili ifo fai e manga o ia le ri ia uman to va fo ia to ile he prepared to fulfill the prophecy that day la tau no mensa kalia I vaiva au le foi alanga mai ai perfecto Danielu o Danielu iva o lo fa pena ona sa tau ya Israelu male ai paia ona nofo mala malamai a o lea lau o le whasaunia I la tau mo le whaali mai o le Mesia tau nuu lola ia le whaamisinonga mo la tau they were judged according to that on that day
a o le whātaunu unga la o le whetalai ngā Iesu whamai, e le koe se isi maa I lunga, se isi maa, I kongo lea ai o Yerusalema. Wai lor tausanga ngā, o tausanga e tolu sumalua I le idi, I le senturi momua, I le isi tolu sul tausanga I lona lumanai, tolu sul male valu tausanga, ma tausanga e tolu lua, tolu valu anga I lumanai, tausanga e fitus fulu AD, o le tausanga tonu ale na susunu ai le malu, na soloia I lalo le malu, susunu le ai o Yerusalema, soloia I lalo pa o Yerusalema, o le fulfillment ngā, ma le whātaunu unga le nā, o le whetalai ngā Iesu, I le aso lea, na whetala iai o ia, because Israel were not expecting the majority o Israel, so iai la tau no se vaenga I titi na langa, o sana I le aso mwhapenao na whawhinoa I atu, I le fio mai o le rii, le atali o tamita, aina iai le toatele o le majority a Israelu, na o lato le taliaina na o whate ia I lato na le malamalama, me le taua ai ia lo ta whalongo I le upole atua. Le ngai so se teimia ta te whalongo I le upole atua, you are accountable. You are accountable to God. E au I foi o no tanto I loa leanga sa whakamala I Israelu I le fio mua mai o Iesu. Au lefa wa au mai lungo le kalesia the same responsibility right now. Taipei o le vala au na whapenau tu ina I lunga ya Ioane el Baptiso. Na langa o ia I vao ma teu le ala wa le fio mai o le Mesia. And at the same time pe au palai principle nga ia tātou le kalesia le teimi nei. O le ngā ruenga na le tātou te whaia. E teu le ala ma langa le upo le atua ia salamo tangata. Pe o na langa Ioane el Baptiso le anga o le wala leo lo tapena le whaali mai o Keriso e si tia lana e kalesia. Ai le ia o mai le teimi o lon to sa o lo ta ua le tusa whalingam ta upe ono e o al ta upe sfumaliva. Au le olo au mai e le fionga le tua ia le ta ua o le vaenga e whailoa mai ai le tu le o le tua. O le atua e manatu mai mo le tangata. O le atua e malose pe ona whailoa ia Abramo, e mawhai ona ia whaia se babenga I le teimi, ma le teimi e le aise me whainta ia te ele ngai no whailoa I le mta upuna e sumal fit whamai. I le teimi a whapenei le tausanga fau. O le a whapenaona na lua tauri mai nai pepe lea na o whapenaona whetala iai mai le amatanga. Ia te urua. E te lua maua tu salava pe ua urua matutua. O le tala noa le tua. O ia na umai al folfolanga. O ia foi e ngā ioi mai e whatau nuu folfolanga. But he is looking for vessels e whapenaona ia whaongaina. Pe o ta ua I le asole nei. E dipendi le tua e whatuatua I le tua e whamoemoe le tua e whatatali le tua e trust le tua e la langolo ta whamoemoe a te ia a e leo lo ta malosi mo ta poto ta te whamoemoe a I le tua o lea la tatou maua I tono le whiau le pōlene na o le tua o lo saili mai o ia e whaongaina tangata. Ai mana o e whatumo ina le lofa leo le tua I tono le ainga. Whawawa I peo na e lofa I lo tolua. Ma e lofa I lo whanau. Whatanga le lofa le a le tua o le agape o le tua. E fusia le lofa le a stoge. Le lofa whale matua I le vau matua mwhanau. A whai foi e te mo mio na whamautu ina lo wa lofa I lo tolua. Le lofa le fetu whai e leo ngalii. Whatanga le atua I lona lofa lea, le agape, fusia le lofa lea, e whamautu ai le lofa o le tasi, le tasi. E mai se foi o le lofa whale wo, ia I tātou uma, le anga le tātou te loa mai a Iesu. E le pe o tātou uma le filfilinga o tātou wo, I mtau pasuma lima o tuso Ioane.
e filifili e Iesu ana wo e le filifili e wo Iesu o le whaatai foi la lea I nea fiafi leanga e le filifili e tātou Iesu e muli ane a tātou filifili a leanga na filifili mua mai I tātou e le atua matofia I tātou mai le amatanga taimi o le vavau se ia o le taimi o tātou savalia I le hele nei tātou whalongo I le upo le atua o nga ioi mai leo le atua e confirm le wala au le atua ia te oe mau ina wata whapenaona a nga ia tu le salamo whamawalalo ta loto ma whatanga le atua e whapenaona nga ioi mai whatanga le atua lea El Shaddai na te umai al malosi mo mia ia te oe whatanga le atua lea nga iaio nei tu I e lua o lo nei tu tama malona I tu tina e nate le tu la fo ina I tatou fo I wa tu la fo ina e matua yai tangata yai tamaiti yai talavou yai whanawiti yai tangata ele o toe yai ni matua wa whapenaona mafuta I la tou ua tu la fo I la tou whanau e o te manao e whailoa I le pole nei a iai se a whawhine po se atalii o le antua po se tangata o whalongo mai I le upu I le pole nei ua langona ua tu la foina o ye lon tamama lon tina aua nei misi a te oe le avanoa le o lo soifua le ana le ou le malosi o malava El Shaddai e mawhai o na tau tamama tau tina ia te oe malou o langa. Iai pol kalame le atua ia te oe, iai ana folfolanga, iai fuafuanga le atua, mai ua whapenao na whaalata mai o ia, iai la tou o mawhatia, iai la tou o lo whapenao na tinga, iai la tou o lo mo miel sosani, I tangata e leo mautonu. El Shaddai is able to minister to your need. Pauar meta te whaia na ole wala au ia te ia ma whatanga o ia e a apa mai ma pai atu ma watu le whamoemoe I le wale aiso le whamoemoe a ole foi ua tau umalo na malosi e na te toe tu lui foi le malosi a te oe anga leile atua e nei fiafi whai ultanto Paul Kalame le nei po le a whaia se talo whamenuia fia talo I nea fiafi, talia o ia e whai mali I mwhaola, talia o ia e whai ma atua I le lua mātanga ma le lua urungalii tono le ainga, o le sāvalinga I le vāusom tua vāwhine tono le ainga, whatanga le atua e ana le malosi umalava, El Shaddai, e whapenao na no fotupu I lo ainga, no fotupu I lo loto, ma whapenao na tapasalo tangata. E la whaia talo ne fiafi, ta mawha tai mo la upu. Talo whamanuia se loto, whamanuia se tama, whamanuia se tina. Vatul pula e mo mia e tangata I le nei po. I se whasoa I titi wa mawhaio no mato, whetuwha iai le nei fiafi. Talo whapenao na whaato toe oe le atua e ana le malosi umalava. El Shaddai, ngā ioi atu oe, pai atu oe, pai follow ao, a wai le puulo ao, le ao e mapu ai le tangata, le ao e mawai le saulotonga ma le whamoe moe o le tangata. Talo whapenao na ngā ioi atu a watu le mawhana whana I se tangata. Po se atalii, po se afine le viafi, mo mia le whamawhan whananga ma ia te oe, le atua le whamawhan whananga. Talo I le ne viafi, penao na ngā ioi atu foi, se o lo mo mia, le ngā nuenga whaola lo ngā ngapia, ia whaola le nganga. Se o lo mo mia le whamalolonga, ia pai atu lo ao, Iova rafa I le nei po, I le suafa o Iesu Keriso. O I se o mo mia se so swani le nei po, ngā ioi atu lo ngā ngapia, whatau nuu lo whinangalo, whawheilo ia le manaonga, I le suafa o Iesu Keriso I le nea fiafi. Talo whamnuia lo nu o Israelu.
whapenao na iai lo wanga le lei ma lau whapulanga I teitai o le malo ma au tau o Israelu ma whai o na la vea I mai oe tangata na ave whatangata o tawaina e tangata whauwale tangata whau leanga ma malo ma whalapot potonga o lo ngā ioi ma iei Apolo I tua e tau le petia lo noo a ia whale o ngā ina la tau tau whainga in the powerful name of Jesus ia la vea ina o tangata a inga foi wa fel maliu maleoti o nuku o Israelu pe nao na iai le loto tele ma le file mu ia I latou talo whamanuia ia auna o lo fain whamnianga I lungo le nei ala ata o le Global Kingdom TV e taualanga ina le upua le atua whamanuia mai lava I maunga te tele o lava I maunga iti so se tasio maua nei Paul Kalame ma le nei o nanga e ala atu I moli o le ava ia tele sevi inga o oe le atua ma ia whatau nuulo finangalo il soifua ma le olo o tangata ua whapenao no mātou mafuta le nea viafi ta pena o e tama le istaimi o iluma mātou toe wheiloa I manu ma ia te oe te saunia lovi inga e tuma watu ono suafa pele o Yesu. Amen, amen, amen. Whamunia tele le li il nea viafi ono suafa Yesu. Amen, amen.